Kitara Tv amabara neiraka mba birungi Senturo Anet omurokole nyumirwe muno kiro kinu kubandi hamuna inywe ngenda kuba nimbaganikiza Ekyoto hanu enganikiyo muri ulire enganikiyo muzimanyire ezimu kuri gamba nguzona muzimanyire hato mbusinge bwira hakabaho umusayija ogwo yaswera omukazi we akuzanganaga mukobwo kihura mukama Ruhanga kwatataha mubi kwataliyanguzi yabaho ruzaro bubazaire bazara abana babiri mukama yabahereza abarongo kyonko omwana omu aina ekikiyamo kiri aine kida kikoto nka engamba ya kiro kinu omwana rundi kuwakuba bunomo hata abazaire bano batamurole mukabuntu bachiwamo bagenda banaga basiga zona kozereki omwomezi emyaka yagenda ola mwana ubanagire yaikaga kaire naija nagenda ombane iba chali ni bamuhaya ko kulia nagenda na raro ko mukisaka mukame bya korono mwana akuzire ubasigaizo mwana murungi yaika yarwara warwara mwaka bum bagenziro marwaro umwana yangakira bahika bagendo mbaraguzi umwana yangakira bayiveni habaho gabarangi bagenda yo bagamba omwana onu kukira paka mutoyizo omwana oli amaziga ge nigo gakurwaza omwana onu bakaija bakalya kihuro eki kimu olo ubanagire timanyiro bambandu umurangi nizo zambaliza muga oba malaika wa Ruhanga nundi mwoyo wa Ruhanga hali bagire baitu babagamba oli kandi aliyo mwomezi bamazire emyaka n'emyaka tibakora ki tibamurora batoza bagamba haha oli hali tuwanagire mpaka akafa tugenda kumfuna tuta leka tugenda ahandi bagenda mundi bwire buno ko bugambo genzire mu musabirizi wa Ruhanga haire kisembo akusobora kugambira ekintu hati bo bagenda mu murangi abeera nikuba betaga bagenda mundi ekinte kyoli yabagambira bagamba mpaka mugenzire mukatoza omwana ono mukamuleta amaziga ge nigo gakubonesa ono mwana obwakucura oburwaire bumuli kubi ali hansi amazire myaka kaire nikahika nibakuwata nibakora ki nibakagulirizaga ali banagire tamanya neibogwo tali neiba beira bayombekaga nosanga ondali hano ondali kinubi hati boni bamanyango ebisoro bikamuli tamanya Ruhanga kamukwatira halina neibogo halo muntu ogwo yejaga na muhemere na mwotuizi yakuwata
bamugambira bamusobora yagamba omwana ogwo murora ngwe tukwenda tumugambe tumulyekelyeke niwe genda kurumururoha mwene wabu hatoli tinoba kubara omwana hate ebizibu bibahingura ineho oruzaaro bonta kwebeirwe oli rulemere tibongeireho bakazaira abaana abo bakora ki bakoma ono omwojo nokurwara karwara takazaire takasuweire oburwaire ali bwamukwatire akaire kaika bamugamba omwana kumuhikaho n'abairuka nibamwirukia nibagamba nibazina mwija kunganyire iraka lyange namugamba kidaiwe ndinda omwana n'abagamba nawe bwiro bwali musaija ngonyowe nyangire tinkugenda nyowe nyangire tinkugenda woni benda bamukwate bakoleki bamulete nikwasobole kurumururonu kubabagambira murangi bamwirukia niko yakaigendaga nairuka hakaba haroho umuti nagugurukira guri hahiriye nyanja umuti ni gutandika umaye gukaba muti gutadasimbire kurungi guri haihi ne nyanja tubiya gutembere ni gutandika ni gulibata ni gugenda ni bayiruka obahikira oti bayine kiyokora umwana akamalira nakora ki nafa none kunu ne bakiyora batayine kiyokora nawe nafa ni bamalirira bakozere ki bakozere losi nkengamba ya kirukino ekyo nikitwegesa kibana bange kimanyire nywe na muri hano tuli Ekyoto kya Kitara Tv kikwegesa iwasuweire runda azaire nanyo abatakasuweirwe abatakazaire mukama gwaraba kuhaire oruzaro oba ozaire omwana inahe kizibu kyobuhangwa hamubiri gwe omuzaire koraki gumisiriza saba ruhanga kuhemba bazi kikusa kutakubera kiyangu ekindi abana kusobora ku developing rundi nkemize iwo muzaire niwo inakora ki kwemera ho mwana ogwo obwo kumunaga busahundi we nakusobora kora ki kumusembeza nkabwire bunu tukurora abana bayingi basisikaire abana abandi bakunywenjaga abana abandi bakusisikara mu bwenzi bana bayisiki baitu omuzaire niwe kyo kubandiza kimu kurora omwana abandi twanguhirwe muno kiboko hanye bana bange mbagambire tuli Kitara TV ngira omukono gutera baitu nywana abana bange nikiyo kurora nakaire kanu barugiremo omuzaire bamunywani wo mwana obalata munywane okusobora ku force nerema koraki kora diplomacy niyo nekora ki nekora mukama abampera omugisa travel to Nyoro. Paco, travel to Nyoro. Travel to Nyoro. Kitara TV, Kwegesa, Kumanyisa.